Aceh yo saboh jamun masa kerajaan yo raja-raja dum inang Aceh gei umidun geyu teu maguna baru mah raja. Ada di Aceh yo masa jamun masa kerajaan cut megleng Iskandar muda dum inang Aceh gajah dek gei umidun geyu teu magun or puna baru mah raja. Masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa engkor payah lagu nangan nepi Luna dengar jun adek kadir luna kalam ayalah enak pola mak si gampu gah bakanda lepu lah Allah haike anak roda jo ade bebace ke sembang sergot rendang hai ade ada biasa letak tahu Allah hai de bok pisang bok ada subang antara masantan masih gama gata pelema melabung misel bagai santan masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa kuah lemak lah kali luna dengar cun adek kadir luna kalam ialah enak pelam birak depam pegah bakanda memang kuah piu banget terasa bulam naruh boh rung cawiang rebong kala kata mah boh mude payah lih tingke mangat terasa dek tua-tua Aceh hai mandi rumah kamu bagu pe alat ngongon ule bahunya bete kamu jungkar awal bawang tapi asam gak sabar kagul laju kuah pia uhawa lontar urang inang tiru jana mangan temu meh payahlah kelam huwa bulangang liah kelime ni urang laka punya tantra kamu leh bengeng masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa engkor payah lagi nangan nepi kali luna dengar cun adek kadir luna kalam ayalah enak pulang cun adek pegah bakanda kuah lemak lah Aceh, baik kuah PU, yang cukup maju di Aceh Raya. Berangkat aja kuah PU berdua, yang ada dro Aceh Pusaka.